Saa cia bilingi wa mauvo. Nadi musaisia otondo ni kwathite nitukwitha tikwatiania ingi thini wa bilingi wa mauvo wa saa 3:30 cia wiyo na indi saa yu ni yavika valangu itha nditambanya naku kana ndikwete bilingi wa mauvo masito makwa nita wa Veronica Siombua ndikwikwatisya usiaisya museo na withukisya museo wa mauvo maitu masaa 3:30 na indi kati wa mauvo ala tukumbanisye muthenani wa umundi ni vamwe na tukumbanisye ni vamwe na ngusanisyo nthini wa mbunge ya Makueni siumite va ateti kauta kuendea na kulea na BBI. Useovya wa mutambo wa kuthoa na kuiva. Kiyo cha enendi mama saku iulu wa stima. Eka tukwate mauvo. Muthenani wa umundi tuambia na kuma kauntini ya Makueni vala mwandiki witu wa mauvo Caleb Chalo ukuthiana ngusanisyo ila sithitwe ikusi wa mbungeni ya kaunti isu vethitwe na ndeke kana MCA kana amemba ma mbunge machama cha Wiper nimethitwe mavinyiwa muno ni serikali ya kaunti isu vala mekwasya umo wa ngusanisyo isu ni tina wa chama cha muungano kila kitongwewe ni gavana Kivutha Kibwana kuvalukwa ni Wiper nthini wa unyuvani munini wodi ya Kithuki ula wikitise Kithuki na utikulia miaka elengi tetwate thukumaneza ila kukiemba election ngaba nunga mize mesala na alika kwaza tenda tebe mauteyo. Msielete ujinga wa siasa mbaya ya kusema ati kwa sababu ya election ya Kitise ninyi mutongi nyendaibwa onangaibwa milioni ya naimwe nesaliti ando makwa ndikeko unanga ine ngoze haleluya. Ni kilingi cha siasa Makueni na kila umo cha utotasya kanani kusaliwa kwa misala ya mbunge kanani wasakwani munini ula wa Kitise indeni kana oyuve ngusanisyo kati wa mbunge ya kaunti ya Makueni na gavana Kivutha Kibwana na tiyo yambe kilungu chambe cha gavana Kivutha Kibwana ta gavana wa Mbeya wa kaunti ya Makueni mauvo onthe Kenya makonete kaunti ino ya Makueni na ila kwa ngusanisyo shake historia na ila sai kati wa gavana na mbunge ya kaunti itongwewe nola wa speaker wa mbunge kapintani kau bwana Stephen Ngelu. Oyu vaiyata we mwaka wa kana nthini wa tamu ya keli ya gavana Kibwana myaki ya uteti no yende inakwikathi ya muno kati wa mbunge ya kaunti itongwewe ni speaker Douglas Mbilo na gavana Kibwana ambunge maitata kuseliwa misala na mauteyo mo ndula mekwasa gavana aende na kumama masya kana kumanenga kila tuketa kwa kisungu punishment lakini kila cha osenyo ne kana ila kuna umelile mba election Kitese Kithuki nitaanikie gavana ina andu mai na chama chake na no wa Wiper Wanagumo no sinyonge ndo ni wa Wiper ati jamani kingi kiro cha muungano na ito tema Wiper na atulea ati ku support mundungi no ziwa support teta mbalucha abalugo nando marketeze onatidi ando marketeze male ya mundu ziwa kutenga bana na moza mundu wa chama cha Wiper ulamenda yu etina wa siasa sia dela ngabana ni waizite ikaibo mesala chambi isiba mwaka huu usakwanine munini mwa wa katatu kuya Kitese
Chama cha Wiper nichongamisya Sebastian Muli na ake gavana Kibwana etha ayongamya Joseph Kioko na ula wasindiwe ni Sebastian wa chama cha Wiper. Kindu kila ma MCA ma Wiper meweta tacho umo wa mathina mo na gavana undu ula wetete mawaniku ukasethia benga liko ile ma MCA ma Wiper na ma MCA hala mongamite na gavana Kibwana ngalikoni yaingi. Ne serikali yake you as you speak oguo honestly onanga ngamagonga ini mu serikali wa gavana Kibwana ni mwaniku pe andu meme na ke wanini na ala ingi mainake kwa uye emina nai na mama tena ke ni mbunge na bae mbunge pe amwe wosete maibawa otubeza tonini twakwendezia kindu kitebo ninye mutongi nyendaibwa onangaibwa milioni ya naimwe ni saliti andu makwa ndikeko unanga ine nguzi haleluya. Athumi ma kaundi ya mbunge ovamwe na ma MCA na mawetere kwitha matahe wa musala wo wa mwei wa katatu na vala thukumia mwe ono munthi umalasimika kuthukuma memusie kumana na uvungulu wa Ilovia. Ma MCA ma Wiper Mutongoi no lawesekania ta majority whip engineer mwema ni meyumililie na kuonana nyola mekie na andiki ma maovo ni matulile gavana muti kwa kuselesya misala ya mbunge mayasya kana county ni yakwatie mbesa kuma vala ve serikali ya yulu na hindi gavana ni wende no mana masya kwa kulia na misala yo ni twisi na tuina information kana serikali la ya executive itongwewe ni gavana moni maibete athukumi mo lakini ile ithiba imbesa sia utwiva tuina information kana ni tuyandikie balwa ni serikali munene kana serikali wa Makueni ni withitwe wikwata mbesa mi Yesu na ni undula uvisi wa gavana Utongwewe ni gavana na munini wake ule ile view na kueta thina munene ta witha ana mbunge kwema kwitha na metalatala ya kunena nyana vengi wa cooperative na ula umasia mukovo wa kumaiva misala yoela ya selegwa gavana aiweta mbesa cia mwiso ila cia kwatikania kaundini ya Makueni kuma serikali ya yulu kana kinandu ni cha serikali ya yulu ya mwei wa mbe kana January mwaka huu itu amea mbesa ila tutona mutona kuitia ni sisi ya January siokie ona February ndo natatie kukoba mbesa twa ivo misala yuthi no la maina gune ni megweni na cooperative bank odu gweni tinayo musala odi namba kuka matu tethia sio utwivia na matu tethia kutwivia musala kama allowances musala matu tethia tuisio katwe matungia within county assembly 30 days into 45 days. Ohingi Kibwana no likile ovo wa mauteo na alesya no mpaka makathiana mauteo ama ingivito ma MCA matona kwivwata nundu savali imwe ila mekie sya kuya Tanzania Arusha sekondo wa chama cha Wiper ila mana ndiva Arusha yutu yo allowance ningili maana ile ila mana ndi Arusha na mana ndi Arusha kindu cha Wiper ono katika Wiper kiimbe leva uthukumi wa Kibwana ukite na uthela na ngaliko ya Wiper kwisila ma MCA no manako na Kibwana na ngaliko ingi ya Kibwana nayo no ina kutula muti ngaliko ya Wiper na inde no kailundu wende na chama cha ADM no kineka savali ya chokulika kaundini ya Makueni na kwambisya kumweva asa Kibwana atonolikana na murengo wo ulama tono sovya kondu wa siasa sia mwaka wa ngilile miongo ile na ile. Na sisi kama jamii ya Wakamba watu hapa Makueni tumeona Kivutha ni mzuri kwetu, tuongee na yeye ili tuanze kumtongoza mapema. ODM mbele pamoja, ODM mbele pamoja. Faketha vailiata kuma Makueni netawa Caleb Chalo wa Mutunga. Naindi musiaisia titiana na livoti su ya uteti wa kaunti ya Makueni tithi ndini wa kaunti ya Ilovi vala ateti kauta no maende na kumia mawoni kivathukanio yulu waniki mbunge inetikilanile na mutalatala wa BBI itekwika mawaliuko ona amwe beba jamin mwaka ni wanenania na amwe na ateti ovala oingi mekwelesya savali ya kuvindua katiba itonya kwithiwa na kiliso. Bunge ya katina ya Senate ivaniwa kwiuni kuombizia sikalo sia kunena nisya livoti ya BBI. Midena mivuthu itino wa kamiti sia mbunge isi ya maundu mame yao kutanga sakana yiki ya mawaliuko na amwe dhino wa livoti isu. Ono uwevo dhino unenanya mbungeni ya Senate ndi vana kusiwe vyu venene ya kiutati amwe mama seneta ta seneta wa Kitui Enoch Kiwambua, seneta wa Murang'a Irungu Kang'ata na seneta wa kaunti Ilovi Johnston Sakaja mailiana na kuvetukithio kwa livoti itekwikwa maluku thino ivenge ila sina ina mathina. Kila mwele kwika ni mwele ni umobola isi
ma MP na ma senators ni kana wize kwithia ni maleana na kindu kikuthi kupita undu kwa ilite tina sembibieni nzuku nitukumienda indi tendo twindo tututiti wize kwithia ni twasiana na sio amwe ma atongoi ma kiuteti kuma ilembetani ya ukamba ni makathi yetambia yeu na yu meenda ambunge na maseneta kuma ukamba mambe mbe kuthuima muno mausio alame ukwata kuma livoti nesu matambite kuma vitu kithia ukamba tuna mambunge miongo ili neli na tuna magavana 3 nini nenda awize kwithia ni matona kuleana na mubango usu na machasi kana kitui itanengetwe constituency Makueni na Masaku kindu kiki ambakuthi. Despite the timelines, any process na mundu munene be wakatiba including the president himself. Nazikana any process nzele kwikwa zini ya BBI ele kwithia within the constitution. Nundu onethia maybe tunenwa amendment. What are we amending? To amend the constitution. Meaning amendment is some set of the constitution. Na any act, bylaw, whatever, is some set ya chao ya the main constitution. Oingi ni kumana na ki vala yubunge iseli sia kunwa ATM yao na thosio wasio nthini wa kunena ni siana kuvitu kithia livoti makunyo maingi methitwe ni indi vila kule mawoni ya BBI ikatwaiwa ni kwithwa kampeni cia wivani munene ukite nivikie na mo ambunge ni methia wame independent kana mayungamie mayale ni kutwa BBI nondo no kiile ni mayale ni kumika amendment ni kana meanisie undu enenzi makuyasya makwani alama thaki chokotini kukonya iseso ya kutwaiwa kwa livoti ya BBI ondumwe na ivathukanyo cia kiuteti ile ina kusiwe nthini wa mbunge ya Senate na mbunge agati kukonya iseso thi ya livoti ya BBI nivatondeka ikaselesia utwaiwa kwa kula ya mawoni ya livoti tutavikite mwini wa 8 mwakani Dilivoti ya Mutongoi TV kuma vaa katikati wa musimu neno wa Kenya wa Ilovi Nitao Benjamin Mwaka yu enendi mamuingi ya yulu kauntini ya Kitui na ala manekala ngumo wa silanga wa Kiambere na makwithwa ni ungami wa Tarda yu nimekaila musumbi Uhuru Kenyatta ametane enendi ayu measya vaivandu mathi itina wa kulungwa vala manaveta musi Lina Musangi na livoti kwa uliku ekali mando anisia barrow pit katithini Kithumuoni na isio ingila siva kube na silanga wa Kiambere ulawe mwingia yolo kauntini ya Kitui ni mamu ya musumbe wa Kenya Uhuru Kenyatta bikie kulikila na kumatethia itina wa ekali kombo wa nyumba siona kukuitho kuma kisioni ki ekali ni manawe tiweta manatu itamundani wa Tana Athi Rivers Development Authority kana Tarda na wala manakuithi so itina wa notice ya kilungu cha mwaka umwe na nusu kuthela chumwa kimwe kithelu na tuame bila kujua mtu mahali anaenda. Sasa hatujui mbele na nyuma vile tutafanya. So tunaomba serikali tuangalie mambo kama haya. Sasa hii nalala chini ya anda shade ya mti. Kwa maana sijui mahali naweza enda. Sina kicheka na mambo yametokea ikiwa hivyo. Mengi maene nziani manaisekana masewe bana nebo meta amusi. Na yumati wa matena bandu bako thiba la mami kule serikali ya yulu ilikile. Sasa tumepatwa ni ajali ya kubomolewa manyumba tukalala nje. Hii mizigo yetu tunaweka hapa na hakuna suluhisho, tunaona mahali tunapeleka, sina pesa, sina nini. Mimi iko na watoto, chakula hakuna, sijui nitafanya nini. Oingi ni malalamaki yako kama idhekani bala masekana madhayo mome misioni muno ibinda yeye ambuani. Tutakaa wapi? Sisi ni tuko wapi sasa? Sisi tuko kwa serikali gani? Hata Uhuru Kenyatta mwenyewe si ukuje president utuone mahali tunalala na watoto wetu. Sisi ni hata tuliomba hata manguo kwa jirani. Tunalia serikali yetu. Tuko wapi? Jamani, tuko wapi serikali? Hata tutachikwa na corona na kipendupendo ituchike. Monena na kameme kaka mabisa ka Mutongoi amema ekali ni maweta kana maobisa ama Tarda manenga isilingi maana 3 kwa eka imwe
na maatavo kana ni kutamate ya maobisa a miunda yo. Seso iendeshe mwaka wa 1985 ila silanga uwambiso kwa ongiri masakana kukuithwo ku kwikikie binda ya ikuwa ya corona wala madhayo mome misioni. Kweli sisi hatuko kwa serikali, sisi sio serikali. Rais alikuwa amesema hivi, mahali mtu yuko kuna corona asitoke hapo. Tunaomba msamaha kwa rais, kama una uwezo atulilie sisi. Atuseme atupee ile muda atatupea, na hii tarada atulipe pesa zetu ile ambao tulikuwa tunataka. Sasa eko moja ikiwa nalipwa 300, utanunua shamba la namna gani ya 300? Kuma mwingia yolo kauntini ya Kitui, ngo ripoti ya Mutongoi TV, Nilina Musangi. Mundu umwe ulawisikie ta Bushman kuma musini wa wote kauntini ya Makueni ni withitwe aiseuvya masini si kivathukanio aitumia utuika wake wa musiawa masini ila imutethea cia kukwata mukate wake wa kila muthenya. Bushman nuseuvitie masini ila utona kuthowa na kuiva kwisila masini isu. Caleb Chalo numuthokeie na hii ni livoti yake. Utwika wa matukwa kana ula tuwita teknoloji nicho kindu kila kithakia mukiwe kila muthenya duniani yonthe kwa kielelo cha kuololosya maisha ma mundu ula utwite ungu wa sua. Na maundu maingi makonetie mautwika aya mambewa no andu ala amwe metha me asomi ataalamu eno utwika na indi maingi mangumana na inengo. Daniel Kituko ni mwene nthi na mwanabiasala kuma musi wa wote na ula kwa isitwa yaki wia wisekanie ta Bushman. Uthoki wakwa balathe Bushman nonzengisi muno kuona nthi ya Kenya yina andu ma muthemba wake na ala mitha ya serikali na imanisio cia yulu na asomi maile ni kwosa atua na kwiki ya Kenya mustalini wa mbe Africa ki maunduni mautwika na umani na kila ndo ukita kwa kisungu innovation and technology. Kwa swani ya mutambo museuvye ni mukamba kivinjo na ula wekia mpesa siaku ukutea kila ukwenda na indi uhiutungia balance uti woi kana nduma indi ni utumi mwailu wa kiliko ula Bushman unuelesya. Nikala wote na ila korone nambe iye nini nambe iye seuvya sindusie sia utumika anti-corona sindusia self-service machine sito wa robot. Ni mitambo yeva inu Bushman useuvitie. Ve mutambo wa kuthosya ya soda kanauki na ula muthoi aile kwiteya na ve mutambo wa ATM wa kuthosya kigukuma ndovoine kana itangine. Daniel no kuona nyotwika wake na undu mitambo yake ithukuma. Masine ithukuma tau uyenda kuwa soda wa sigidati kana chai kana kanauki uweza paondile weekend wa maimala manengani 20 wa machine na kwanza uyamba ko sanitize moko maku nundu sanitizer kwa sanitizer machine kio bakando wa mino sanitize ezwe sanitizer tikenyu wa mino sanitize weki ambe sia kundinu wa maimala manengani nikana usogo weki ya kikombe cha kuketu kikombe bau na ila usukuma mbe wasukuma mbe ukwata kindu kila uwite onebeja mbea sianata na balance no kwata ngaliko yengi na you process yenda atau besa sienda au aya na balance unyose babanga likwenda hivi balance no kwala abaya silingi 10 nondo kila ukuwa ni cha silingi 30 for example Oto amount kwa kindu shilingi 40 50 ozi yana kana maana ili kuyanambia sisi aku na kuyana kindu kila kiutewa. Imitambo ila watu yikimanisione cha yulu cha Masako kana Machakos University na ila yetekilwe indi no senyo kona vate atua nene ya oswa ni kana kwekethia ujuzi wa Daniel no watomeka ndeni we manisio syake uvundi na indi kuololosya kana kuolanga ovungulu wa mawea ndenu ya Kenya. Ngewa ya Bushman yena wito wa imwe kwa imwe valave serikali kwesila muvea wa maundu maki utwika kana technology na innovation itonde kulikila na kuona undu kana ni watawa katika level kana kiwango
cha dunia yonthe. Ngiripoti ya Mutongoi TV kuma wote kaunti ya Makueni, nitawa Caleb Chalo wa Mutunga. Naindi musiaisya kiliko ni mali. Naindi aingini sinima kula sya isitwa ya musi wa masaku ya umieva. Waniwisi isitwa yu ya umaniwe na ngumbau ya ukamba yeta wa masaku. Mwandiki witu wa mauvo kuma kauntini ya masaku Daniel Mongela nutumbanisye livoti yimwana yulu wa umo wa masaku. Musiaisya ninisi niwisi kana sya kusendongoi nyusa mulu. Wanamua mwitu na anaumaitu nimesikiu na masakuwa atongoi mamatongoi asya. Atongoi ya nimevo Chief Kivoi, Paul Gimwendwa, Sio Kimau, mulu mutisya kati wa atongoi angi maukamba. Indi nienda tuthiwe metho na kwisya ndongoi imwe kuma musieni wa Kivoi na ula aingi makita kwiwa sitwa yake na ngumbau tiengi eka masaku ula wisikiwe kwe sitwa yengi ilovya. Ngumbau ya kamba na ai mwezi wa indo nyingi peisita ya wita wa ilovya. Ilovya ni mbia sia ng'ombe, ai ng'ombe nyingi akwa wita wa ilovya nundua ng'ombe indo kwithwa mwezi wa indo. Masaku muno niwesikie kwa utuika wake wa kusauvya ndawa sia miti kwa thana kati wa maundu maingi mausenya ala weka na ala matia aingi masengete ona kuvikia umundi. Thini wa ukunikili witu nitwokwatianie na amwe mamusi wa masaku ala meutolesya kwa uliku we masaku no. Iwe wa ngumbau ya maundu meiva thukani sithio sia ukambani niwe wa inasyo. Utoni wa nthino niwe wa inasyo. Ndai mubenani, ndai mundu wa kuingianisya atabasya undu ulagwo. Masaku niwesikie muno nundu wa kwathana kwake na maundu ala wathana nimekika. Ingi niwisi kana masaku aina utonyi wa kwambata ituni na kusyoka ekatwelewe kwa uliku ni Steven. Ni waenda ituni. Naenda ituni pe pasi kuthio kwa banananga ya munenge mbeu ya wete ya ndumake. Na nengwa mbeu ni wasyoka kaete ya ndumbeu. Tionde ndumake ala wanenga mbeu. Na pe mundu la waisaindi kunengwe mbeu nikana aya langi na ima ya pe ala masainiwe na moyo maile banda mbe walangi matana banda ambe uno ulo kunengo taile ute wake wango kiuchamba uthiuba abanda ni wasile lawa aomba dagwa imuka wake muku amina kumumbania amia kawikalo kathungi kaikalila banza na aile bunza alesa ona twa aidie tuni aidio netu ya thubukana ailika na amina ndiutu yaku wakwata kila kimutu aitego aisioka ni watabasya muka ibinda lilokuka ayuka aithe ayuka banza wa umi nobokuka kwikalandi. Thini wa kilungu cha kele na cha muthia nituulika kwa liku na kwisya kima cha ilovya kana kima kimwe otondu aingi makita indi maisi kana chele takwithwa kitwa kima kimwe. Makimwe kwai imwe ukethia ndisu jikala yingi tu kwikiwu kwikundongo nyingi kimwe nekiukethia binda yonthe kuilinesa. Tikwatiene nthini wa kilungu kiu cha keli tisya ivya ya ilovya ithembo jela athithiawa ni masaku na kunena nandu angi mamusio wa masaku. Kuma kauntini ya Masaku ya kwasitwa ni Daniela Amwongela.
Ndi Daniel Mwongela ni muvea nundu na kwa umuthi na vikia na kumana kana kiita wa kima kimwe indi ni kima kimwe. Na indi alivotisu ya Daniel Mwongela ni kutunenga kukwata utandithia na indi tusiokethia o mituki ndio tungia muvea nundu wa kutambanya na itundini wa vilingi wa mauvo ekaitu kwate utandithia. Africanacity is not just a word, it is part of who we are. And our commitment to working with you to find a way to get things done. We love Africanacity. We are one with you. Happy anniversary. Mbona hii mabati kina dad na mom bado inakaa mpya? Na hii nyumba imekuwa hapa for so many years. Na pia umelelewa hapa. Wow, imagine hata nilikuwa sija notice. Rufus, wewe ni fundi wangu wa miaka mingi sana. Haya mabati yatadumu kweli? Huyu kijana nilimwambia anunue mabati ya Dumuzas. Usibahatishe mabati. Hakikisha umeangalia alama za kudhibitisha Dumuzas halisi. Chagua Dumuzas, mabati inayodumu kudumu. Isitoshe, Dumuzas ndio mabati pekee inayokuja na warranty. Sitaki tena kubahatisha. Mabati inayodumu kudumu. Inyakalete. Nenda kulisa anini lirene kuningo salwane meeting. Leo usine ngo ya noka. Bara kutia leo nene kuminea. Kwanza uyu netilanga nzima ninyosu. Mbikene samoka nini ndi ngo ya noka we. Sawa ninyosu. Nyakalete. Ngimene ya mtu weba. Ita wa ra premium. Ra mudei. Sangu runga mtu wa kampuni nje baandika awone. Nenda ra premium. Au. Oui, there kalete. Njalo. Indi watu mine angima. Ona ngimende ya mtu ali na mwe ya teji. Mulolo wingima nusu. Nenda kunenge mbezo choke. Kwa mtu wangu ukautu wingima. Ona meeting na ngwenda akoni. Ni wana meeting. Mutu wa Raha Premium ula niwo witawa Kavagara niwo mwanya view muyo utuwava sangu utuwava vitamini sionekava ona vinya we mutuni uyu vikandukana ila yeva kuvenaku witisi mutu wa Raha Premium nundu matukwa niwo wotialia mutu wa Raha Premium utanu wa musie. Nendi iyo wi muthenya munene kwamba iya mukamba itina wa kameme kama visa kaki kamba Mutongoi TV kuvingwa musini wa Masaku nthini wa chathikiu nikithiwe na aini menguma ilembetani iya ukamba Mutongoi ni Wilberforce Musyoka ula uvikiye na kuvoya kisese ki na nundu wa mashambik mambathi cia mbenga kativui maima na katombi nimethiwe masungithia asiaisya maitu. Kiseseki nikiyumbanitie kumanithia kusomethia ovamwe na kutanithia kwanzia ila yailite kwa kithiomo cha kikamba. Mutongoi TV twivatanaku akithio cha mukamba ila mwana wa sia wa nuthoke na utanu isiawa ya kameme kama visa ka Mutongoi TV ndina na kivathukanio na isiawa ya kana kamundu utanu muyo na kusunga kameme kama visa kala kaneteleto kwa mwikio ne akamba kumanenga mumo methi wangu ambao itathingithika na kumaite cheni mathayuni mo nikana vingu yu muthanyani wa iyo na kaite utanu munene utekithimo kwaku we musiaisya Ambaga nithingize ni nyengone mazu Aiko na solo nithingithe no lemino na nundu mumo wanga ino vingu wa miomo itavinguka mwini wenguma ukambani wambathi cia kutaya na kumukumia muyei Wilberforce Musyoka atandika kithaitho kite maila twavoya na tuweta ngai twambiye nake na yene cia watho wake wa kututwikithia mutwe na timu ithe ni asaba ikindu chambi abatengai no kiende mundu akonai taweanisye ngai lakini pai kindu chambi abatengai na nicho tukie banduni ba
tino kanundu wa masietwa imathela lakini ngai alikatha yone wa mundu. There will be always be a change. Na indi nundu musese tuithatu kuita ngoni tuyambise kisese kini tuesekana ni wendete kusunga na ni wendete kutana twakwetea mwana akulu katombi yani ngoni lovers mwanosu aka bazu kana pewa akutondomese kilume na makina make makutomba ila nathenga niwe mana kana ni mbesa ndo nasia pewa kila mundo wakinomilwa naligamba magainigwa mamitambazu naligamba magainigwa mamitambazu nayo mitoto ayonigwa ya mitango nayo mitoto ayonigwa ya mitango. Uliona tachathela mutonyi wa maima akina stage na mitindo yake ya kusamangite au nengelelia moyo wa wathi umanyingitano kwa vandu ikambata mundu na inde ikinya we egotinda weyazia wenda tusiogiane siakunene nise wipane nogesa dageka noesi yegabanga utabia sanzo ningi kwa kwandoka jina kwa ila yambe ndhini wa mavuku ma ulilika ni ukamba vilingi wa mavuo ma ugo matema kweke yangaliko ona yeva madhiane na mavivithye wavuva imwe kwa imwe kuma va Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba mauvo kuma kona sionde tuambia na elembeta itu ya ukamba na ke governor wa county yinguma ya Makueni Profesa Kivutha Kibwana akwatiania na itu imwe kwa imwe kuma county ni ya Makueni ndhini wa unenania wambe va Mutongoi TV mawali kumanzebe kana climate change kwa na environment itu kwa kula ni kitimi chao mathina ayu mokite ukesa kwithia ona andu ila miti malia matemanga matemamaka makuithanga thi nditambi ya kuthuka na indi uyo natave kukoma ngita ya tondomwa andu onthe maungama ukamba uonthe wasunga Ben Mbadha kativu imwene na makinya make makuvulanya ndolo na sukali yani ngati sukaleni makwata nzeve ya luma wasiani wake wa keli kana volume 2 kwa kithungu ako na ngita na makanyo onthe ukambani maina ni manzala mwelu kativu ya ina kweli maminde za ugoma wego motivo kwa mwelo aiko minana wego motivo kwa mwelo aiko minana na indi kila kinaoneka hata uneni wa mana utena meko weke wa meko uwe inaneza katombe inaneza maima inaneza thina wendimo kwa ila yambe ukambani mavuku maandikwa na matumba muli historia ikanenga na wakuma usia umwe kuthiula ungi aini atatu anene maukamba ala moneka hata matiani ambisuni imwa moka vamwe na kunena na wasia umwe tikuna wathi umu one song anejua kila mundu bano kuna stage kwa sisia kativui katombi na maima metekelana na makona wathi umwe ila yimwe ndhini wa kisese kimwe kwamba imwe ya mukamba mwendwa Maria nomandie sivitale nevinga monena vindo gyatana mauga na ugo ndio twikite nikenda weaniwe ula waneniwe kuma kiseseni kiki yambia na kanyo wa mukamba uyasia Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba Steven Mwamavilingi wa mavo va Mutongoi TV na ndi musiaisia wina undu wa kutania nikwithwa oyumba ya mukamba nitukwatie cheni na indi mumo wanga ino kwithwa na itunike na tuvikie na kusomethia kutanithia na kunenga maundwala matona kukwete cheni ndini wa ukamba witu na indi kumukwatanya nikwithwa Mutongoi TV ni ngwatanio ya mukamba na indi tithi ndini wa kaunti ya Masako UNND mamanza mumbuni kaunti ya Masako ni matwaisya maandamano muvaka maofisini makambuni wa kunyaisya mwaki wa stima KPLC ula ui Masako NND meteta kumanwa na thina wa stima ula umekumbilite kwa ivinda yasa na mawenda kambuni umathinikie kwa mituki. Daniel Mongela na Ilivoti. Ni wasia wa ekani makatisa mumbuni kauntini ya Masako
alama evikite maofisini ma Kenya Power mayelesia kana kwa ivinda yasa methitwe maithinwa ni mwaki wa stima na kiyocho kithitwe kisimiwa metho na kuvikia yu maithukuma wanesa ni kambuni wa Kenya Power wala melesia yu kwa ivinda yasa mekalite matena stima na imethitwe maisila maumuni maingi tokie ba ofisini nondo ni twiwie tumita byo toka ofisini tukakona munene nela tuoka no twenda kukua naye nitwenda kukua naye officers imwezi ndo tukuza sia twetu kuna kelele lakini ithite kuna kelele tita sia akisito nitaka na officer omwe atwani wanena na business account business manager na atuya by Friday wakata no ukite kuitha kwina stima twenda kwa sia o wakata tu nituko mulilikania nundu waze twivika kwa huo nao nikwele kwa stima wakata tu kwetha kutestima tukoka ingi twina siana ila sia tutuma nondo kwina prep mekweka na ndo alangi mena stima ithi ni ithie siana sia ndiwa itina wa mutambo wa stima kumwa ni athukumi ma Kenya Power ala matie matha enenthea kana mathi usovya mutambo su na kwevinda yasa mayaisa utungi wa mutambo su yu measia kana methitwo maikuna simu na kuna livoti ofisini yo indikiyo cho kiethukiagwa inde matuko asutwa asia yumbika ya bu ya tired nondo muikweka ondo tukwenda na simu kila mundu wonde te amuka ithio ndondo mutu ene batendete kundwani na ite batiwe kula misitienda teiwe tikambelo tete kinangite kwene nondo kila mundu atwaite simu mbikiye masya teikatwa natasya na itu nondo itiva stima yutenda stima na iwata asyati obisa ola woka bane na nesa na asyati by Friday onanda na asya Friday asya by before Friday nitethukisya nesa wo wale akoka bai wakata tu undu twasya tuka na siana na usuwe na kila mundu nundu ithio ndai tu thina ithio ndai tu ina thina mwingi muno na nienda kwa asyati andu onthe we have equal rights. Thina wa stima withitwe wikathie icio ni mbingi kauntini ino ya Masaku wala ingi mande na kwina wathi usu wokosa mutambo wa stima kana transformer na Kenya Power ithitwe yende na ukomea wiawo na kusimia kiyo cha enenthea metho hata hapa tumeambiwa ni kama kuna special customers. Yeah, not a customer. Wacha niulize. Madam. Tunaweza jua kata mbetela mwoka mwatu atutemange miti ona yoi nyandu mapawe mwatila miti kana niteta ilotila kaiti no sietasia kila mundu unyilingi 50-50 tetilithie nondo jete kibetita kwa nditono lisa ko meteni ulo tumwana twalisa twatutilangi la miti yimiti ni ndilange nitetelete stima bado yuti wetu no iye kwa umutabye munene ola wenywe yu ale yakosa matambya na ituju une onatiko kwa maba nondo jutika kwa mati tena stima ona tukendo kuondeta uye kukonde uonde sabya mabibi uonde kendo isi athelile nondo isete tumia ju etiko lile kila kingi ingeisi woka kila bino no mesitina stima maka tukuya kila kindu chonde nondo tikomata kukuma kwenza ju eto asia hii mwaju etu no yie netu no yie ju bika yabu etu no yie Kauntini ya Masaku, Mutongoi TV, sitokwa ni Daniela Mwongela. Serikali wa kaunti ya Mombasa ni wambisia iseso ya kusanza enenthi nzanzo ya corona muthemba wa AstraZeneca. Otondu mwandiki witu wa mauvo kuma Mombasa Angelina Muse ukutwelesya ni kana iseso yeyithiwa yikonya athukumi vakuvi 3,000 ma sekta ya utalii kauntini isu. Serikali ya kaunti ya Mombasa yingwatanio na sekta ya utalii na muvea wa utheune ya mbesi ya iseso ya kutonya nzanzo ya kukitana na wawa ikuwa ya corona kui athukumi nthini wa sekta ya utalii. So today we are basically going to launch the vaccination drive for the frontline workers in the tourism and hospitality industry here in Mombasa. This exercise is going to mainly target frontliners working in our hotels, working in our restaurants,
in our pubs, and at the same time, we are also going to look at tour drivers and also staff working in various travel agents and tour operators here in Mombasa. Nzanzo ino ni kwikwatiwa kufikia athukumi ngili 3 nthini wa sekta ino ya utalii. Tanzia yakwa ile muvea usu kavindani ka mawala nyuma kusiokewa kwa ulumu wa muvea usu maende na kwikiwa. Ovamwe nao athukumi yanaimwa nimo mavikia kukwata nzanzo isu. We've managed to vaccinate around 100 employees. Our target is actually to reach about 3,000 frontline workers in the tourism industry. I must at this juncture recognize and appreciate all the efforts we have received from the tourism stakeholders, of course in partnering with us and in making this exercise a total success. Wengine makuweta kana nzanzo isu ni kuvikia kumanenga ivuso inene athukumi ma sekta ya utalii kuthukuma vate kithiki na kuikithia kana ni masese wa kukwata uwa ikuwa ya corona. And so the exercise we have today is a very important exercise for us. It's an exercise which takes us as tourism players towards being a safe destination. Pauline Oginga ulani avisa wa uima wa mwene ndi kaunti ya Mombasa ni waelesia kana nzanzo kwi athukumi a Tanzia imwe ya kuikithia kana atalini makosese wa kumana na wa corona. One of the key areas of the thematic areas was the hotel industries, the restaurants and bars, and we came up with regulations to guide them on COVID measures in the working places, not just to protect the clients but also to protect staff from infection. Serikali ya kaunti ya Mombasa ni vikiete kunenga nzanzo andu mbewa ngili miongweli na nema kuongeleka itina wa athukumi ngili 3 sekta ni ya utalii mamina kukwata nzanzo. As a county we have vaccinated 22,000, a total of 22,000 residents with COVID vaccine. We are aiming to add another 3,000 from the hotel industry that will take us to around 25,000. Ngilivoti ya kuma kaunti ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Na ni musiaisia vauni voto avikia kutinia nzumanthi na indi otondu ithawisi vaikia sakite muthia na neto avikia muthia wa bilingi wa mauvo muthanani wa umundi ndio tungia muveanu ndwa kutambanya na itu na kusakwa kusiaisia mauvo ma Mutongoi TV na indi tinake Sharon Ndinda ulawetha itu aliulila mauvo maitu maumundi kwanzia ya meko na indi na kwanita wa Veronica Siombua ndi mwende usiaisia museo wa Mutongoi TV na indi timu ya TV nenu ithaina kiwiyo cha kwaila na nimo vya onde alama ilia vilingi wa mauvo muthanani wa umundi Mutongoi we ni Winfred Kanini tiwenesa na ngaina mwathime. Candace, what's that? I brought you a small bonus. Bonus for what? You got us 299